Dame in gospodje, plesalke in plesalci, zdaj pa jih vidim, dopoldne jih nisem. In vsi ljubitelji plesa, dobrodošli na 31. mednarodnem tekmovanju mladih ustvarjalcev Opus 1. Državnem. Ponavadili sem v Celju in gledam te čudovite ljudi nastopati in mi gledam mednarodno poglavi. Mislim, jaz ne vem, če vam je danes že to kdo povedal, ampak kako ste lepi. Res. Pa nisem to zaradi tega rekel. Preden začnem, bi se moral razčistil eno nejasnost. Jaz nisem Danijel Petkovič. Ja, Dani me je prosil, če prijem danes namesto njega sem, in ko sem videl, da je koncept nekaj lepega, sem ugotovil, da je prvič po vseh teh letih prijateljstva priznal, da sem lepši od njega. Tako, zdaj pa bi vas prosil, če mi malo zaupate, če lahko skupaj zapremo oči, tako, za slabo minutko, zapremo oči, tudi, tako da vam zaupam. In zdaj si predstavljate nekoga, ki vam je zelo ljub trenutno. Ne mene, lahko je žival. Imate pred sabo, lahko tudi predmet. No in zdaj 20 sekund si vzemimo in pošljimo nekaj lepega tej osebi ali živali ali predmetu. Kdorkoli si je mene zbral, hvala za te čudovite objeme. Ja, nekaj lepega je tudi to, da smo se danes tukaj zbrali, da podpremo in spodbujamo mlade ustvarjalke in ustvarjalce, tako da najprej en najlepši aplavz za vse. Sredstvo, da smo tudi pod budnimi in lepimi očesi naše žirije, ki jo danes sestavljajo Sinja Ožbolt, Ana-Marija Klajnšček in Jan Rozman. En lep aplavz. Pozdravljam tudi skupino mladih kritikov, ki bo podelila priznanje izbrani miniaturi. In pa seveda državno selektorico Mojco Kasja. Tako, zdaj bom vas prosil, da daste telefone na airplane mode ali pa kar ugasnete. Če bo potreba nujna, da zapustite dvorano, jo prosim, dajte med aplavzom, da ne motite nastopajoče. Ja, to je v bistvu to, kot mene. Zdaj bo nekaj lepega zapustilo oder, da bodo imeli ustvarjalci prostor. Prva iz kategorije M nam bo zaplesala Zarja Anžel z miniaturo Tak, kot sem, as I am.
Mila Fatur-Škof, performativnost nasmeha.
Maša Kapus Dukarić, A Color Being, Pitje Baru.
Uma Lila Živković, sodobni ples. Maja Voglar Rodošek, drugačna muza.
here is the new Band-Aid plastic strip with new Super Stick. It sticks better than any other bandage. The proof? Take a dry egg at room temperature. Touch the egg with any other bandage. Brand X, brand Y, brand Z. Not one sticks. But a Band-Aid plastic strip with new Super Stick sticks tight instantly. Watch it again in slow motion. No pressure, yet we can lift the egg, even boil it. And the Band-Aid plastic strip never comes loose. Maybe you don't want to broil eggs this way, but you do want the extra protection of Band-Aid plastic strips. They take better care of little cuts and scratches. They stay put. Yes, even in hot soapy dishwater. Neat, flesh-colored, almost invisible. Band-Aid plastic strips with new Super Stick stick better than any other bandage. Made only by Johnson & Johnson, the most trusted name in surgical dressings. Be sure you get Band-Aid plastic strips. Look sharp, feel sharp, be sharp and listen, mister. How are you fixed for blades? Do you have blades? How are you fixed for blades? You better check. Please make sure you have enough. Cause a worn out blade makes shaving mighty tough. How are you fixed for blades? Well, look, Gillette Blue Blades might be. We're going to use an ordinary garden variety peach with its short, close fuzz and tender skin, and a regular regimental hairbrush with its rough, tough bristles, to prove to you that the man-sized Remington electric shaver will give you a close, comfortable shave, no matter how tender your skin, no matter how tough your beard. Look at this amazing demonstration. The Remington is so gentle that it can shave the short, close fuzz off a peach without harming its tender skin. And the Remington is so powerful that it can shave the bristles off a brush, bristles tougher than any beard. Remember the amazing demonstration of the peach and brush. For the close, comfortable shave you've always wanted, reach for the Remington electric shaver. Zala Zafušnik, formula lepote.
Naomi Uma Zorman, Mor Jonje. Kako zahaja sonce, kot sneg. Kakšne barve je morje, široko. Jon si slan, slan sem. Poslušaj, kako šumi. Junije, če teče srna skozi gozd. Junije, če gledam goro, kako diha. Jon si riba, riba sem. Poslušaj, kako šumi. Spiš? Junije, če teče srna skozi gozd. Spiš?
Klara Klun, 11. Rebeka Marinšek Počivalšek, samo za vas.
Jona Zorec, Ideja. Tako. Pač, tako, a ne, pač, moja ideja je tako, da bi, tako pač, a ne, pač, jaz sem mislila, tako, a ne, tako, da bi, pač moja ideja, tako, pač, da bi, lahko, moja ideja, tako, bila, ne, mislim, tako, nekako, pač, tako pač, a ne, moja ideja je tako, da bi nekaj tako, pač, a ne, pač, jaz sem mislila tako, a ne, tako, da bi, tako, no, moja ideja tako, pač, da bi, tako, tako, ja, no, da bi, moja ideja, tako, bila, a ne, mislim, tako, pač, tako pač, a ne, pač, moja ideja je, ja, je bila tako, da bi, pa tako, no, tako, pač, pač, jaz sem mislila sem, tako, no, da bi moja ideja, tako, pač lahko, ja, da bi moja ideja tako bila, a ne, no, mislim, tako, 3 na 5, imeti sebe.
Manca Željko in Maruša Jakopič. Sprijem.
Alisa Noska in Sarah Gardner, Relation between Beauty and Society.
Naomi Una Zorman in Eva Platikosič. Padet.
zaključili kategorijo M. Dajmo še en velik aplavz za vse plesalke in plesalce. Čez 8 bo podelitev nagrad, zato ste vabljeni se malo podružiti in počakati. Medtem, ko čakate, pa imamo zunaj pri Infopultu eno tako malo lepo belo knjigico, kamor lahko zapišete kakšne lepe misli za naše nastopajoče in vrnete nekaj lepega. Upam tudi, da se vidimo jutri, ko bodo nastopali naši najmlajši s svojimi miniaturami. Cel dan, veselimo se. Hvala.